Kas kada tayo nga Pilipino ken Ilocano, hospitality wenno panang sangaili ket kultura ken practice during the Bible times. Dagiti bisbisita ket matratar kakabsat nga nasayaat. They are treated warmly and in a very generous way. So iti dayti nga bigat kakabsat as we continue our lesson, dwell on the good. You remember that? Our series of lesson, let us dwell on the good. Intayo kitan itatta kakabsat, istorya, may papan, di pa nang bisita ni Apo Jesus, kini Maria, kini Marta. When Jesus entered into the house, Martha prepared meal. Nagsagana ni Marta, iti may pasango kini Aputay Hesus Kristo. While Mary sat at Jesus' feet, nagtugaw ni Maria, nga nagdingeg di sa kaanan ni Aputay Hesus Kristo. Martha became anxious. Bayat ti pa nagsagsagana nagakabsat, ket na kwaisuna dete nataranta and complained to the Lord. Ni Apo Jesus gently rebuked her and said that Mary had chosen the good part. In-emphasize ni Apo Jesus nga kunana dito nga good part is the one thing needful. So our lesson today is choose the good part in life. Choose the good part in life. Ado dagiti banag nga kayat tayo ngem dayti kuma iti tarigagayan ta itang bigat. Choose the good part in life. Turn your Bibles with me to the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10 please. And I'll be reading verse number 38 to 42. Luke chapter 10 verses 38 to 42. I'm reading from the Ilocano translation. Una ti Biblia, ket kalpasan na daytoy, iti amagmagnada, isu asimrek timay sa apurok. Ket timay sa ababai, amanagan Marta, pinadagus na iti balay na. So tinang sangaili ni Marta. Ket adamay sa akabsat na amanagan, Maria. At imugaw met, ti sa kaana ni Jesus. Ket nagdengeg, ti sa una. Sinot ng sangaili? Anat inaramid ni Maria, nagtugaw ti sa kaanan, ket nagdengeg iti sa ni Apo Jesus. 40. Ngem ni Marta, maringguran kadagiti adu apan nagsagana. Di ngamin no hangkang napakaamuan nga da bisitam, akat mataranta ka talaga. Apay di mo ibagbaga ngamin nga umay kag bisita itata. Namuna ket ni jakpe nakadaldalos. Jakpe nakaibagpak ni, apay nga di ka na nag-text kanyak. Hambit ngamin uso ti text, idi ka kapsat ken messenger. Ngem ni Marta maringguran, kadagiti adu apa nagsagana. Ket napan ken kuana, ket kenunana, Apo, di ka riknaen aya, ani kapsat ko, baybay anak nagserbi amay maysa. Ibagam nga rod ken kuana, tatulungan nak. Ngem ti Apo simong bat ket kinunana ken kuana, Marta, Marta, napalalo ka, ken aduunay nga banbanag dagiti pakaringguram. Ngem may sa abanag ti masapol, one thing is needful. Brethren, every day, every week, and for the rest of your life, one thing is needful. May sa abanag ti masapol. Ni Maria, pinili na tinasaya at abanag. Isu adinto maikat ken kuana. Mary had chosen the good part which shall not be taken away from her. Do you realize nga amin nga pakaringguran tayo ket mapukaw tumetlan? Ngem dayti nga banag saan nga maikat kada tayo. One thing is needful. So our topic today, choose the good part in life. Choose the good part in life. Numangan kayo, nogsida kayo tinola, ada nga partet manok, tipilyan nyo kakabsat. Siyakit dete batikulang kendalam. Sino kada kay di padak kakabsat? Batikulang kendalam. Okay. When I was younger,
Makiapa ak kakabsat, gapulang ka DJ Kimmol. Sino ka di paborito na DJ Kimmol? Adada. Okay. Sino ti makin paborito DJ Ulo? DJ Tinged part? Choose the good part. Maminsan ka lang kakabsat nga lumabas ti inaldaw. Maminsan ka lang aglabas ti makalawas. Maminsan ka lang agbiag iti unos, iti day ti rabaw iti daga. Choose the good part. Let us pray. Agyaman kami apo iti day ti nga bigat. Ket dawaten mi nga paraburam ti panakaikasabat ti mensahem. Pudno apo adu dagiti kumikom. Ngem tulungan na kami nga agtalna. Tapnon ti kasta apo Dios mabigbig da ka. Ket babaen ti panakabigbig miken ka. Nasaysaya at apo iti panang tratarmi dagiti amin nga banbanag responsibilidad parikot ken problema iti panagbiag mi apo Dios. We help us to choose that good part. In Jesus name, amen. As an introduction, ibagag kakabsat no ana dagiti kasla pakaringguran tayo nga tattao. Busy schedule, check. Check. Relentless pursuits. Ado dagiti kayat tayo ti panagbiag. Ado dagiti ambisyon tayo. Ado dagiti target, plano, goals tayo ti panagbiag. Check. Sino kada kayo the relentless pursuits na? Okay. Multiple and challenging tasks. No multiple kakabsat, agigiddan, kasla kuma aglutluto ka, ngam tallut-lut-lutwem. Nagisa angkat inapoy, igigidgiddan mo ti agpablad ti balatong, amen? Tsaka agprit-prito ka ti karne nga isagpaw munto di balatong. Multitask. Challenging. Hanlaan nga multi, no di ka challenging kasi talagang pagpanunutan na ka, ayan, challenging task. Life's stress. Makita ka, dagiti lang ayaw kakabsat kat no need to ask. Because the answer is in your face. Kita nyo man takaabayo kakabsat, agpaiso unuhan, the answer reflects on the face. Daily grind. Hamo maliklikan nga ti inaldaw, kasapulam ti bumangon, ket ingka agtrabaho. Daily grind. Oftentimes, kaslakin ni Martha, tirik na tayo kakabsat, kaririing tayo pelang, dagitay trabahon ti pampanunuten tayo. We feel distracted, anxious, malpas ko nga ta ita. Kasano nga ta detoy? Wow, nagrigat. And pulled into every direction. Sometimes, dim amon anyat unaem. Dim amon no sinno ti, kasla kumano tawag ket, sino nga ta ka, digito, anang nga ta tunay, sung batak ti tawag, text, uno anang nga ta. You know, we feel distracted, anxious, and pulled into every direction. Sino't makarikrik na dito ibagbagag kakabsat? Alright. And listen, dito yung pagkabisyan tayo can come with a noble intention. Napintas met jay panggep tayo eh. Do you realize that? Our business come with a noble intention to provide for our family. So, no man pay, we have a busy schedule, that's true, relentless pursuits, multiple and challenging tasks, life stress, and daily grind. This busyness can come with a noble, hamot dakas jay tarigagay mo eh. It's a noble intention to provide for our family. Ti rason no ape nga sinapam ti bimangon, ken nagaget ka ngagtrabaho, ket gaputa kayat tayo nga maprovidean ti pamilya tayo. It's a good intention to help others, tapno makatulong tayo ti sabsabali. Di ba? Aglalalo no ubra ka, connected kay ti government, so you do an extra mile. Di ba, Tita Beng? Ada honorarium mo kun awan, talaga nga ipaay mo lata jay tsempom. Di ba, Tita Beng? Tawagan da kalata. You know? And even to serve in our church. So, napintas di jay intention. Napintas jay motibo. And really, our community, our homes, and our churches need people like Martha. Nga nagaget. Nga muna kakabsat kamang tratar. Dagiti aramid ti panagbiag. We need people who have a great heart to help and serve.
No kita nyo kakabsat, they motive ni Marta na pintas. Kasi trataran na di bisita. Insaganaan na ni Apo Jesucristo. So oftentimes, our busyness come with a noble intention to provide for our family, to help others, and to serve in our church. But if we do not prioritize our time to be still, no gapo kada ito nga kinabisi, kat awan tiyempo mo nga agtal na, to worship, to listen, to be in God's presence, we will end up serving devoid of love, joy, and peace, and Christ-centeredness. Mapukaw mo kakabsat, DJ na tanang ngarik na, DJ kinatanang ti panunot. DJ na espirituan, DJ nasaya at DJ godly nga panagpanunot, nga mang tratar kan mang sango kakabsat, kadagiti banbanag iti panagbiag. So, the challenge today is choose the good part in life. Now, I'd like to leave to you, ibatik kada kayo kakabsat, ti dua nga banag, nga aramiden tayo, kas panang tulad tayo kakabsat, dito inaramid ni Maria. Number 1, would you like to be a Mary? Hello? Napintas ni panggep ni Marta. Ngem no puro Marta, awan Mary ti biyag tayo kakabsat, akit maperdi tayo. You know? So number 1, prioritize personal quiet time. Every day, prioritize personal quiet time. Anat ka na sa di prioritize? Ipangrunam. Before anything else, put this first. Anat yun na tayo? Personal. Agpaiso nga dadete, i-record ko yan ta, i-upload ko yan ta Facebook, nga PSI, dakalabanan. Ngem sa bali, personal nga kasaom iti Apo. First hour in the morning. Hanga dete, bimangon kan, naladawakon, agkararag, agtulat tayan ta dalanan. Brethren, napintas di panggap mo nga gububra para ti pamilya, pagsayaatan. Ngem no saan mo nga ikanti tiyempo, nga agtalnaka, agkararag, and to be in the presence of the Lord, mapukaw mo di kinatanang ti panagpanunod. Ma-imbalance ti biyag tayo kakabsat. So, we need to prioritize personal quiet. Ano ka na santi quiet? Awan pelat makadisturbar king ka. Naulimek. Nga oras. Iso nga di personal quiet time, kamayatan na bigat saan nga rabi. Mabaling devotion kay pa'y ti rabi kakabsat. Ngem mamisan nyo, day napintas nga panangiset ti aldaw, no di kag devotion ti bigat. Okay, di devotion ti rabi, wala tayong problema dyan. Pero mamisam, day napintas nga panangiset mo, ti tono ti aldaw, if you do not have the personal quiet time in the morning. Ni Andrew Murray, kakabsat, amoy ni Andrew Murray, kuna na nga kasta, shut the world out. Withdraw from all worldly thoughts and occupations. And shut yourself in alone with God. To pray to Him in secret. Let this be your chief object in prayer. To realize the presence of your heavenly Father. Nga, detay mariknam, mapadasam kat makitam ti presensya ti Apo, kadayjay nga pa nagkararag mo. So let us evaluate our morning activities, our weekly schedules. Before we attend to anything, let us first attend to the Lord. Sakbay nga atendaram kan atensyonam ti para ti pamilyam. Like I said, I keep repeating this. Oftentimes, digiti pagkabisyan tayo come with a noble intention. Walang masama. But, if it's consume all of your time, awan time mo devotion kakabsat, you will go with life devoid of love, joy, peace, and Christ-centeredness. In Acts chapter 13, verses 1 to 3, Acts 13, kitan tayo kakabsat, verses 1 to 3, we have an example here.
Ket aday di iglesia sa di Antioquia, dagiti mamadto ken dagiti manursuro, da Bernabe, ken Simon, ang managa Niger, ken ni Lucio at taga Cyrene, ken ni Manahen, ang kinatagibyan ni Herodes at tetrarka ken ni Saulo. So, puro lalaki, they are men. Ket idi ngagdaydayaw da iti Apo, kunana ti English ket as they ministered unto the Lord. Meaning, nakafocus, concentration. Awan sa baling inobra, no, DJ talagang, they come into the presence of God. Sino kadagit yung mga aramid DJ di binigat? You come into the presence of the Lord. Yung iba kasi, ang katwiran na pastor, basta sa krimuara, kure magbagdag, agdi-drive, kasarsaritak tulat ng ti Apo. Sa bali dito yung kakabsat. Awam sa bali nga trinatar kan inobram no di talaga nga nakisuuka lang ti Apo. As they ministered to the Lord. Anak ko na ti Biblia. Ken agayunar da. Amo iti agayunar. It means nga, adda digite i-give up mo nga schedules. Ken i-give up mo nga meals. Gaputa aramidem, dahito nga nasisita nga banag. In sakripisyum ti hananangal daw namigat, wenno nag-off ka nga hamo inobra detoy, because mariknam nga di kararwam, kasapulan na iti makisauti Apo. Sa bali jay drive and pray, sa bali jay ride and pray, ngam daytoy ket prayer in quiet time. This is being merry. Naintindihan niyo mga kapatid? Okay. Ket idinalpas da anagayunar ken nagkararag. Ay kunana, guni kayo. Verse 2. Ket idiagdaydayo da iti Apo, ken agan ayunar da ti Espiritu Santo kunana, watch this carefully. Ilasin niyo da Bernabe ken Saulo ang maipaay ti aramid anangayabag kanyada. Now, question. While they were praying and fasting, anat na pasamak? Hello? Habang nagkarkararagda, nag-fasting, meaning, they were not doing anything. In let go da pelang, detay meals da, detay trabaho da. These are men. These are fathers, working people, career people. But they shut themselves out from the world and shut themselves in before the Lord. So while they were praying and fasting, what happened? Ano na pasama kakabsat? Anyone please? I need to hear your answer. Kinasaw ida ti Apo. Do you realize nga no ikam ti tiyempo ti Apo ngagsaugan ka, napimpintas dagiti panggep ken turungan ti biag mo, kaysa DJ trabaho ka nga trabaho, nga hangka nga nalaing nga dumngeg iti Apo. Take time to listen to God. See, that is an example here. Isung ako na ni Apo Jesus kini Marta, napalalo ka ako na. Pinili ni Mary jay good part. Ano di jay? Di kiti ibagbagak king kwanagat sa amunga nangiganen. Dito imbagak king kwanagat nasayaat, pagsayaatan dito. And you have not, hamo nangigan dito nga banagin. So, nagagat tayo. Amo tayo tiyag panunod tinasayaat. Pero gidyat kakabsat no dete, aramidem dete prayer and fasting. You don't want to miss the opportunity nga ti Apo ket pakalmaan na tapanunod ken puso, tapnon i-impress na dagiti kayat na nga banag ken ka. Ngahan na basta may impress no ti panunot mo ket agdama nga matartaranta, nagkwenkwenta utang, ka nagkwenkwenta dagiti budget ti panagbiag. Han na may impress ti Apo king ka. Masapol kakabsat, nga adaday ti quiet time, nga pagtalnaan na kati Apo, tapno may impress ta king ka. DJ kayat na nga ibaga king ka. And you don't want to miss this every day of your life. Make this a habit, brethren. Make this a habit. Now, idikal man iti bigat. Every day, I have my daily quiet time. Ngem, yesterday morning, kasi ti bike pa nagbabike ko kat Monday to Friday.
So nasapa kami nga rumwar. 5 o'clock nagariingak no kuan. Kasi 5:30 rumwar kami. So from 5 to 5:30, agreflekak ti Apo. 30 minutes. At idog siguro kadakay nga daduma dayjay ngem siyak bitin. Why? Daytoy kaadu kakabsat dagiti tratratareken sang sangwek. Masapol ko nga ti Apo kat ikanak ti usto nga panagpanunot. I need God to help me. 30 minutes is bitin for me. So idikal man, Saturday, ofak no kanti Saturday, Sunday, I don't usually go cycling on Saturday, Sunday. And I do that on purpose. So pag ring ko ti bigat, siyempre, di body clock ko automatic. So ridya ka galarm clock, agring at latan, di oras nga pa nagring ko. Manipod, di ring ko kakabsat. Aging gana siguro 8:30. Di 30 minutes, naging 3 hours. Nariknak lata nga ti Apo, idurduron nat. I need to talk to you. So, sige Lord. Okay? Doon lang ako, sa kwarto. And you know what I did? I started to tell God, to talk to God, literally about every detail and every affair, responsibility, burdens, plans in my mind. And you know, while I am praying, my heart is listening. While I am praying, my heart is listening. And one after the other, kung nag-apo, dadagsin ko, dahito nga banag. Anat aramidek. And you know what? I am happy to share to you, not maybe the details, but I can assure you that for the next 2 weeks, the Lord gave me 3 things, 3 important things to do. Nganohang ko inarami di nga quiet time, I can still do a lot. Ngem basbasit ti magudilan. Especially that I am a servant of God. Are you with me? Kat kunak Lord, I give you example, I pray for our pastors. How can I lead them? Pastor Charwin, Pastor Bear, Pastor Dennis, Preacher Glenn, all these ministries of the HBBC family, how can I lead them? Kat adada imbagak ti Apo kakabsat nga makitak nga bambanag nga, something that would really bother me. So I tell it to the Lord, told it to the Lord, and while I was telling it to God, my heart was listening. Amo maarami detat 5 minutes lang kakabsat nga day agyaman na kapo itang bigat, bendisyon ng trabaho kag bali mapo in Jesus name, amen. Okay, down. O hindi mo magagawa 'yon. You are a Martha. Be Mary. I said, Lord, sige Lord, never mind the time. Off ko ngayon. It's my time with you, the whole morning. I talked to the Lord the whole morning. Literally almost the whole morning. So, God impressed something in my heart. Kastiti aramidem. I said, God, thank you. So, in stop ko, the prayer nga nakakidemag, I took my notes and sinulat ko doon, this is what I'm going to do for the next 2 weeks. And after 2 weeks, I'm going to meet with our pastors, and this is what I'm going to do. And you know what? Dating aramidak para kadigidi pastors, after 2 weeks, will be good for our church for the rest of our lives. As a church. For the whole ministry. Isipin mo yung namisan mo, nga nagdakkel gayam, napimpindas gayam, nagdakkel gayam no ti Apo, day impress naging ka. Nganuhang kaunay agkway quiet time, telata pampanunutem lata ti ubram talang sarilim. Kabsat, God knows better than us. God's thoughts are higher than our thoughts. God's ways are higher than our ways. If you believe that, then take time to listen. No patchem nga napimpintas, dagiti pampanunot ti Apo nga amang, ngem dagiti pampanunutem, Apo nga di mo ikan isunat ti tsansa, nagsaugeng ka. Give Him a chance to impress His thoughts into your heart. That's what Mary did. Si bangpet ni Jesus Christ, tapan nagsagana nga sigod ni Martha, but Mary nagtugaw isuna and listen to the word of the Lord. Where there is no vision, the people perish. Brethren, we need guidance and instruction from the Lord. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. You need to learn to develop the habit
of daily personal quiet time. Matthew chapter 6 verse 6. Matthew chapter 6 verse number 6. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse number 6. The Bible says, ngem sika, intuno agkararag ka, sumrek ka ti silid mo. Ket intuno na irekep mo ti ruangan, agkararag ka ken amam nga adda iti nalimed. Nalimed awam makaammo ka DJ nga inubram. Because it's a personal, quiet time. Ket ni amam ang makakita iti nalimed, gunggunaan na kanto ang nalawag. The Lord that hears thee, the Father who hears thee in secret, shall reward thee openly. Would you like God to reward you openly? You have to have your private, secret time with the Lord. Amen. Number 2, may kadwa kakabsat nga masapol nga i-prioritize tayo not only our quiet time, but secondly, listen to the preaching of God's Word. Listen to the preaching of God's Word. Dumngeg ka iti mensahe, iti apo. Now, sige, kopyan nyo pa lang kakabsat. Listen to the preaching of God's Word. Ipakita kada kayo kakabsat, iti dua nga category dagiti activities tayo. Okay? 2 category of our activities. Now, first set is spending time with the Lord and serving. Pag sinabing spending time, so that you take quiet time mo itiapo. Nasisita di jay, ngem hamet nagbalbalem, iso latatubram, masapol mo met ti ag-serbi. Next set, attending to the Lord and attending to our schedules. Attendaram ti apo kasi agsao The Lord will speak to you. Attending to the Lord and attending to our schedules. Di inset mo aramidem ngagbalem, siyempre attendaram. Yung sakbay di jay, attendaram ti apo. Next, listening to His Word and doing our works. Dumngeg kat sa una, kamti time nga makangig kat sa uti apo, ngem at that tempom nga mga rami, dagiti ubram. Han nga, puro obra, awan tiyempo nga agdingag ti sa uti apo. Hello? Si bibiyag kay ba'y kakabsat? Okay, next set. Now, both are necessary like inhaling and exhaling. Tama? Hindi naman pwede na listening to His Word the whole week nga di ka nagubra. Inhaling and exhaling. Naintindihan po natin. But we often fail to take a deep breath. Dito pa nagangas kakabsat, di ba? Kas lang ti arig na DJ set nga, spend time with His Word, prayer, attending to the Lord, can spend time with God, DJ nga part, kala iso di pa nagangas tayo. Hello? Ket DJ mo category nga, agtrabaho tayo, obran tayo, digiti schedule tayo, DJ mo di exhale part. So, inhale, exhale. And more often, we fail to take a deep breath. Especially when the task is rigorous. You need to take a deep breath. Kada kami kakabsat nga agbabike, no dete umahon kami, kahit nga sa wen, uri dete lang bypass. Nangato, para ka, digiti agbabike, day jayang kakabsat. Man-manot makaiyulit bike na nga, detehan na, babaan. Aging gana, di nga to, manipod yan ta highway. Umuli kay jayan ta, di nga to nan. Nga mo babaan, man-manot kakabsat ti, makaiyulit bike na nga saan na bumaba. Ididamog agad, talaga nga bumabaak. Kasi, uri ipidal mo kat, awan ng kakabsat, hanamot agpuligos di ipidalan. Aya, hanakaya di muscle di saka. Ngayon ka, digiti reason ka, medyo laklagaan na basidan. Kasi, but before you take the ahon, you take a deep breath. Bumuelo ka. Okay! Ayun, buelo. Kakabsat, daytoy time tayo ti apo, ti panagdingag ti sa uti apo.
Sa balit ited na nga buwelo ken ka, nga mangsango dagiti schedules mo iti makalawas. Ken uray DJ is quiet time mo ti bigat nga agbasa ka ti Biblia sa balit di ited naking kakakabsat nga buwelo nga mangsango dagiti agmalem. We often fail to take a deep breath. Time with God's people on a Sunday morning, Sunday afternoon are moments of deep breath. Kadigiti da dumagat kasla umanay latta kanya da Sunday morning nga panagangasen kakabsat. But if you are really devoted to the Lord, as you love your family and work to provide for your family, but you want to be Christ-centered, kaya't mo ti spiritual life mo, dynamic ti growth na kakabsat, saan na umanay nga umangas ka lang ti bigat ti Domingo. Now, I challenge you, Sunday morning, Sunday afternoon are moments of deep breath. Ito, nagbalmalim ka nga may nakigimong kakabsat kat napintas nga panagangis tinaunig. You know? Digiti men tayo kakabsat, dito church, maipaneknek da kada kayo, nga digiti meeting tayo ti Monday night, na isang sangayan nga panagangis tinaunig. Not necessarily nga iti men's meeting, masapul na ka. Ngam sika ti makasapol day men's meeting. Kasi gundaway mo nga umangis eh. Anjin mo kakabsat, sa bali ngamin, di approach ti preaching, ti kastoy nga Sunday morning. Sa bali kakabsat, jay maipaay nga mensahe nga maidasar, iti Monday night. Ibang-iba mga kapatid. Isu nga mabalin nga DJ meeting, hanaka nga kasapulan necessarily. Napindas no dakad jay. Presence, attention, support, makatulong ti prayer. But it hanga DJ ti main thing. Ti main thing kakabsat, adadda nga sika ti makasapul ka DJ men's meeting. You need a deep breath. Panagangis ti naunig. Friday night, kakabsat, church prayer meetings is taking a deep breath. Friday night, during our single career and adult fellowship, kakabsat, young adult, our single career and young adult can testify they are taking a good deep breath every Friday night. I mean, no kasanot pa nang ikalikagom yung kakabsat nga makaumpakapang kay jay trabaho, ta nasisita esensyal jay trabaho, mas esensyal nga takararwam makaangis tinaunig. Tanu takararwam ket nabaybayam ket samo nga nataripato hamo inikkan ti gundaway na nga umangis tinaunig, narigrigat tumetlaeng kakabsat ti plastar mo ti panagbiag. As a Christian, kadigiti unbelievers, hindi pinag-uusapan ito. Wala ito sa buhay ng unsaved. Pero kadatay nga anak tiyapo, nga gayayat tiyapo, nga nagserserbi tiyapo, nga ditay kayat nga aglamiis tay tiyapo, nga kayat tayo nga tipamati tayo si sasagana nga sumarangit, ti uray ana nga panubok ti inaldaw, kasapulan iti maminado nga naunig nga panaganges ti kadalawas. No umuli kami ng tabantay kakabsat, ijayan ta sa kaanan pelang umangis kam tinaunegen. Ngimhan na umanay, kaditi panagangas mo tinauneg, idanon na ka dituktok. Nakapuot ka pa kakabsat, agasam no 4 kilometers na inulim nga bantay. Na minsan kalaing mangis, makadanon ka nga rod. Maidanon na ka kakabsat, kadaiti nga distance, but from there, umangis kan tuman tinaunegen. Tapno idano na kamanan kadete nga distance, umangas kan tumanan, kasta kakabsat, digiti activities ti church every week. May katibigat ti Domingo, nakaangas ka tinaunig. May katimalem, doble anges. May kamanan ti Monday night, kasi you are a father. May kamanan ti Wednesday night for prayer emphasis, to refresh your mind on prayer. Friday night, nakay nga single career and young adult, join the Zoom meeting. Why? Because you need this deep breath in your life. You are so Martha. Ermi kakabsat. Matartaran talat ti pampanunod tayo. Although this come with a good intention, ulitik manen, napintas di panggep mo para ti pamilya pastor, dedi kinagagat ko. But you know,
No, awan time mo kakabsat nga umangis ti nauneg, narigriga, kakaasi ka mo lang. Amen. Furthermore, sometimes, agpaiso nga data yun yan ti uneg ti church, ti kapilya. But we still behave like Martha. And that's true to many of us today. At daka diti uneg ti kapilya, ngam ti behavior mo kasla Martha. Songs are being sung, the word of God is being preached, but your mind is distracted. Malayo ang iniisip. Nag-aalala sa mga problema. Excited sa mga bagay ng mundo. Dakat tuwing excited ka gatangem damdama. Excited ka you are already in the church gathering, but you still behave like Martha. Hello? We are distracted. So, detay nanipod tay rugi tay preaching ko aging gana ka detay kakabsat manot dimket kingkan. Anat sim magepsep kingkan. See, we behave like Martha. Brethren, when we come, and this is a time when Mary will listen to the Lord Jesus Christ, you and me listening to the Word of God, prepare your heart to receive the seed of the Word of God. And that seed is life. And that life has potential. Daytoy nga may kasaba kada kayo kakabsat, at the potential nga mang parangay, dagiti bibiyag, pampamilya tayo, kan dagiti amin nga ayan ti pagubraan tayo. May we be like Mary, who really sat down, listened, and that we stand in awe of the greatness and the glory of God. Haali nga dito, dakat ito iti mapilpilaw ti kitam, dito pakairitaam ti pampanunutin. Brethren, dito isong orad nga imay tayo dito, gimong ta solitary tayo nga church from the world Time tayo dito kakabsat nga, dito, di ba, schedule, you understand, may kala quiet time tayo mo dito as a church. You have your quiet time personal every morning. Ngayon dito church gathering, quiet time tayo as a church. From labor, from responsibilities, di ba? Pinanawan nyo, di gito obligasyon nyo, di balay, may kay ditoy. This is our quiet time as a church to listen to the Word of God. Psalms 46:10, be still, talna ka. Hagtalna ka. Iso kay di kalman ti bigak mariknak di pa nang move ti Holy Spirit. Stop doing anything kung natiyapo. Agkararag ka, I want to tell you something. Agyaman ak ti apo ta, dayjay kakabsat ket saan ko nga binaliwala. No di ket talaga nga nagkararag akat ko nag-apo, sige. How will I start? Where do I begin? Kalati kantan sa DJ, where do I begin? So I started telling God all my worries, my burden, my responsibility. Ket ti question ko every time I would tell those things ko nak, Lord, what do you want me to do? Naramidek apo. Deto apo, kasano deto, kasano. And the Lord started to impress things in my mind. Mary, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Amen. Oh, i-personalize tayo man as we close. Didi ko na ni Apo Jesus kini Marta. And Jesus answered and said unto her, ikabilyo jenagan nyo je blanco, MD, MD, thou art careful and troubled about many things. Iyan. Basat man di Ilocano, may medyo Ilocano ayan. Ha? Gari kayo talan tayo, di text to tayo, di Ilocano. Luke chapter 10. Okay? O, kunana. Iyan, kunana. Ha? Napalalo ka. Ken aduunay nga banbanag dagiti pakaringguram. O, di ba? Ray. Kunana ti apo ken ka. Napalalo ka. Ken aduunay dagiti pakaringguram. Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her.
Kakabsat, sabi ko mata, dahiting ang mensahe itat nga bigat. Nangted kada tayo iti wisdom, anat aramidek itang alawas. Just two things. Number one, prioritize our personal quiet time. Urayem, dagiti banag nga kayat ti Apo nga i-impress king ka. Ag devotion ka tapno, da i-impress ti Apo king ka. May ikadwa, dagiti church gatherings tayo, dahito yung ti quiet time tayo as a church. Sla kumati men's meeting, Monday night, umay kayo nga men. Wednesday night, prayer meeting, umay tayo kakabsat, numan pa'y nabambanog tayo, ikarigatan tayo ti makadanon. Because iso ti quiet time tayo as a church. You never know. Nga babaan ti panagdengeg mo ti sa uti Apo, agda i-impress iti Apo kengka. Dakila ba nagda ito yung kakabsat? These are great things to consider. Amen? Choose the good part in life. And all of God's people say? Amen. All right.